Ninjani? Umesi Majola lona eRichards Bay ngokuhlala. So ngilapha ukuthi ngizothulela ubhuti weCountry izipho zakhe ezihlanganiswe ama-switches ku-WhatsApp group naku TikTok. So esihlanganisile akukhulu kangako kodwa ubathiwa sibanganazo ingqinamba sokuthi singathembeki kwi-social media sibonakale nje abantu abangathembeki. Ingabe lokho esilethayo kungaphezulu noma kathathu ukudlala simanage ukuthi sikuhlanganise within a week. So besicela nami ngesicela ukuthi i-family ne-management isinikeze ithuba lokuthi kube ne-communication because abantu bakwazile ukuthi basi-truste uSiguluva esesendlini ngey'nqumo besiyithatha nama-suggestions asebenza. Namanje ama-suggestions esizofika nawo ezabantu abasuka ku-WhatsApp abasuka ku-TikTok sicela ukuthi niwezwe kube ne-communication ngoba ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ngikhalele omama lapha abadala bakhala iy'nyembezi bathi usilahlile umfana akasasifuni. So kubuhlungu ngale ndlela engayathakisela ngithini ukuthi mina ngizobaphendula ngibathini uma bengitshela ngizobaphendula ngibathini uma bezongitshela ukuthi shuthi uyahlulela mesi uyahlulela ukukhuluma ne-family kusho ukuthi awukwazi ukuyihola le ndlela. Ngicela ukuthi siqhubeke si-communicate. Njengamanje-ke sizopresenta i-present yokuqala esuka kuma-switches. I-frame lena esiyipresentayo ukuthi sithi siyamthanda ngendlela eyisimanga usihloniphile wasifundisa okuningi esifundisela abantwana bethu. Nansi elandelayo lena-ke ngiphathiswe ama-switches from Botswana. Switches from Botswana angigijimise ngaze abamfishane ngiyilungiselela nganikwazi lokho kube loud ngigijime ngaze abamfishane ngilungiselele lokho. Namhlanje sikela abashobo bezi kwesikaSosobani isigodi suke entsheni ey'fana nakho babuye simnikeza khona. You showed the roots of the father. You don't have to fight with anyone. I've made the name on the knee. I've made a pretty You played a great game at Chino until the last day. And I'm so glad that you continue being who you are. So good night, to you.